with the difficult economic times, wakora gwikitwo kigite goro ri gitagwo thitima. Wagwa tondu uci thitima na kindu gitagwo fuel ri petroleum itwaranaga hapa kwa hapa. Yes. Na thitima nayo niri maruta maingi ugika nayo kiri ogurire. Yes. Didacho ni cia thitima ni nyingi muno. There are many aga fuel levy aga excise aga do na kanyamu kau wagura tokeni mbere ni maragutumagira nyamu icio ciothe SMS. Yes. Riu ni maramenyihirie. Ni maranyihia riu nduramenya kiria wareheko. Uramenya ni ndu na ndu warehko. We no thitima urekira. And actually most households will tell you, especially as turahuthira the digital tokens. Eci cia kiriu cia to prepaid. Prepaid ni kugura ariho tahuthirite. Iyo uguraga mbere. Yes. Iyo ni ta mutu. Ndugiruga cai ucoke urihe iria no ikorio ni ria kwandika ria mweri. Yes. Prepaid ici they are not cheap right now. Thitima ni igite goro icio na mĩciĩ ecoci cia rĩrĩ nĩ mwahoria thitima kũu kĩoro cima iyo stima wewe andũ ũngĩconoka. Iyo nĩ bathi ũtigĩte mwaki-inĩ. No we babu toka Rwani hari hakora riu rweka soketia gaka ito instant gatikoragwo thiini for obvious reasons of safety akoragwo nja waikara bafu ni raigua karambio kuro tie kwanaga thitima kaigua kwao reke kuu we giria utinda kuu kianaga thitima anu kwanja waketie instant ri atoke ni gakagia red na ni gatengeragia gato instant kindu gitwo vathi onayo ri. Yes. Ni kenyeragia wega na aria makona kuka cia thitima na noyo oveni ni tengeragia kanyamu kau riu aria gatengeraga wega gatari sorry kana apology ni aria magurie macini cia kuhura nguo Yuka hiyo sasa ni bio kwa kana ready kaikaraga kaigua kanyamu kau ni kahura mundu muno kagambite oguo na herio nduri kindu mondo na teme gwe kundu mundu oko aga stima na anyamu ngane USSD yo ni eherire yare kuo ni uria bururi uikaire tene ni kwari nyamu wahihinya ga star something ukaokoa ito ria wikaga what do you call this airtime. Yes. Riu no oko athitima thikuici ni karuta wira alisiga toke ni akana kone kare intrigue kuri andu mako very organized mako nyumba kwao ri yathondekeirwo handu iguru atura mwaki-ini so they can monitor. Yes. Riu ikara okengeta iyo kagera ho ona atiga unit ithathatu ni kuga maero cio irenda rifio irenda recharge aikarago na ni kuri andu matari chills matire makaga ona kagambe atia ni akuura vathi ora kari horera ni hako. Yes. Riu wakagia microwave ukaigua na no gagutanga kwanja turia tukorwo nyumba thiini. Yes. Nikambagia kugamba oguo thaa 8 cia utuku. Yes. And it's very loud. Kana kadhaa kagicogura gatene kaigagirwo okiragia nginya neighborhood ng'ima wathi gukwaga kaharaka na rungu riri kana Mr Bean ikagia maĩ kuri akina gitoke ni giki ri atiko magethecereirie handu maige goro oguo riu thitima cia horari mamba gwetha soles ija oko ni broti akambata rooftop arorekana kuu kungi kwina thitima kana kaigura dirisha wakina maseku nazo wake ni ihorire ika
Hiyo ni token. Hiyo sasa ni token. Akigira kimita giake mobile. Na nĩ thĩna wa token rĩ. Nĩ cianĩkaga thĩna waku tondu the neighbors know you are there. They know you are home. Na nĩ moe mũtinahoria thitima by choice so mũtikoma tha igĩrĩ. No yora ikara ri ni mamenya we ri wamba kuria mathaa ugikomberera Mwana kuma 7 gutire kuragia thitima yes no watambirira ithaa ria thaa igiri yes aitha ni mamenya ko uri ni finance wako urethwo na thimo akaga turacare ndiro ya thimo ana nyumba tari thitima ni muiguika kura yu muno mwari ni muigua atiri daddy stima zimeisha stima kaput na inaje darajite kana thimo acheze kama yeye ajiteka either sometimes it's deliberate lazima uge ati kama itima ni ciathira uga mwira komai tutakiri toro ya imokome. These are not easy times. Yeah, they are not. What happens is on a month of token you kana mwagura come input is another tasking affair altogether. So weka taigiraga thitima ihorete gwaku ndogia kirira gwaku riu ni uguthi kwa jirani yes agutheciririe thitima ine gwake yes kire token na majirani na mori especially oko wakora makiriari matiko invite haraihu wana hiyo socket hau dirisha ni uturie maru ni mali tavini Mbere waku ni across haya corridor ni ile yakire kera enter sigaka mane siaka na gwaku asante sana mbarikiwe thank you so much guys na kweli ya kwenda atri na ununuaga stima on time mimi mara ine kukuja hii mwezi sio jipangage kwa unanunuaga nini stima litero sio jipangage unatumia mwezi au si nisomea kama ulipa stima si ukae kama sasa umenunua pesa ngapi kijana si ya 90 bob Wewe kwati uko mundu uyu utaitida na yana maneiba sisi okay guthirikire utuku oigwe ndicha wone kwa neiba ginya security right eoni tondu mena idio mararuga na nji kwa ndo matiehoka na makirugira na nji koja nimako na mentality ya no kuwe muguruki na kuwa twikirira rati wati ya security ane magura ya badia ya gwekundo na irio na njiko yo nyene igakura irio na riko gwekundo twina vilivo twayiirwo ngorowe itu kilo na dola no ria watuire tondu twacokire kumenya thutha-ini ndanorire agacoke nikau nigagirũrũkagia mũndũ wega nĩũkĩ rĩu tũtũ tũkoragwo rĩrĩ na ũhoro ũcio nĩ ũbatiĩ ũribicitwo nĩ watho ũrĩa ũroraga kĩndũ gĩtagwo privacy he watho ũroraga private space ya mũndũ gĩtiguo aya matwanĩkaga haha ũguo ngathĩ-inĩ ũyũ gakwambata waingĩra-rĩ nĩ manĩkaga thĩna wa andũ mũno tondũ nĩ ũkaga ũkona house number 5
Ena 1.4. Ukamenya ucio ini. Timotigetie. Timotionete. Basi na mkora house number 4. Naite. Kara ile vitima. Ya kiona green. Green erauga good. Ukama si house number 5. Ena ngiri yaku. No ara toke ni yake erauga 1.6. Okay ira umuhe ihinda. Ukamenya uyo na kumwetia ri no turigiana. Hau no iwa. Aturaga kwaya. Wecio na guikara furo yo ri. Ni umenyere inegene riu. Agora kwa jairetu. Moza mlizo na Yesu jue ndiki mwana yana token. Chiya brat. Umona na manyana ku broti ajiro kana token. Sasa mamangendo ni aje? Nilikuwa nataka kuingia uishe. Aki imagine stima zangu sijui nini mbaya nazo. Imagine zimeisha tu saa hii. Wajiru. Saa 8. Aki uishe niko na assignment mamangendo. Ikia na ujipagage. Na kujaa mtu nunudu kujipaga unajipaga. Na wanawe kuondokewa tere. Atunataka nini? Kuweka stima uishe. Baba Jero wa Jalala enda faa vizuri ukuje. Gani hizi unakuja nazo mahali kuna watoto. Na mzee. Na wewe ni mshana mdogo. Enda faa nini dera ukuje. Nakuja hapa hai wewe nawe. Unataka usaidizi na unakuja ukiwa tupu. Akiwa ishema manjero. Toke ni rito agira mundu. Egere tuge de waido kana ni ukugerete kwa meheru. Yes. Wakinya nyumba ukore ne kaput. Ukiuga hithuru ni ugicokaniririo kigura irio kuhota kugura. Iyo tigiria munyuire. We mucoro mewega ri. Yes. Ni rito ha gwikira. Yes. Kwaje rugo rugo ati ukunyitana baishe inya. Kafoni na igere ni ukora ni ukiriria. Yeah. The more is 422. 1965. 599. 14, that's 3. Enter. Era. Mambo gani? Ni mwana yoko mawashi kila wali huku. Na kule ri kwaja bura otiji cia guikarwo ri. Ni kuri gatha na some certain dates of the month. Yes. Andu mabangaga raini. Aria mita-ini. To mutikeiganira ho andu eri. Ndio mundu na rita riake. Awe fanya haraka bwana. Muache kunisumbua sunge kuja jana. Unakuja kukula watu kijwa. Kuna stima yako hapa si ujenge runda. Uja kusomea watu hapa. Sasa ana tu umeona nifanya nisahau wacha nianze tena. Tuko na watoto wanafanya homework. Hata sisi tuko na assignment kwanza ya university wacha hii yenu ya CBC. Haijaja la hote tu.